Sayang daw sudah kami pusak bukuin pusang kawas kori sa gisuot hokmangan patas kang kanalas kori kang kila natas taha. Nini mas pat ida sini pusam ngai da jiak sida do gisu planning magaida ni sikahe sayang o wata mangan sa ni suyang kanalas so ni kan ka natas taha patas kori sa tamahaw ni minipota sa kari kita sa Taiwan ha di kemukan ni aji do ngai aji do sejak tempusu aji do kali cikuko ha ni sepat ka dan miso patas hini ni dalabale ka itala ka sejak tempusu wata mangan sa ni patas sa kanalas matas ngun kila ulio 2020台湾文学奖原住民华语文学创作奖。Pusag bukuy pusang kawas uli sa mangan patas sang kalas matas kang kila patas tawang hiniseng mas bat ida si pusam nga ida siya gisumo ta sa ni magay kanalas ni kan kap sedeka matas psdamahaw ni kan kakari sa jak tempuso at ida kari akringay at ida tawang hiniseng ha dala pagka watamang sa ni suyang bingahan. Kasi patas siya ni Sayo, asa biming puso ang kilagan na sandarutan kikasunta punak utok ni kanika sao ni ratakan alang ni kanika sao ni bukila kuri sa musa sapa danungan. 主要就是一个小故事，寻找父亲，这个很像我们现在原住民的一个处境啊，就是我们要寻找什么？是寻找自己呢，还是寻找别人啊？或者是寻找什么？那我觉得就是寻找自己的文化。他们已经60几岁了，我的学长哦，那些学生都60几岁，他们是跟着80几岁、90几岁那些老人去学习。我就突然觉得，就算他们到了60几岁，他们在那个 moment 也很像是小孩子一样，在上祈祷学习。然后就把这个一学期看到的感触给他写下来。好像接触到的原住民文学，在书写部落同志身份的比较少，然后可是另外一方面，我本来就是同志啊，所以要我去写比较深刻，或是近期发生一些有情感浓烈的事情的话，就很自然去写这些事。 Isuno kali ka buku matas kang kila patas ni sengkia ni katalo ka pao be kelugat gingan no matas kebugulah patas ni kan ka sunda siya su sangwan uli ha ni suhan hai o seli muda sa ni puta ha sayang do asim supo ka na po kila suyang be hanang itatewang hai ni sayang 每一个母语的文学都有3个奖项，就是主流的小说、散文跟新诗，我们一起来让它可以在同一年度来进出。那这样创作者呢，就不会说等到3年才把自己专长的文类呢，可以拿来投稿。 Mga kali ka kuri sa bukong tamatas kung kila patas ni sengkia ha asawi patuloy ka na kali ta itala na kuri taiwang hai ni seng ni kan ka kanalas matas kung kila patas ulita ni ita ni kan ka miyah pisigaw kuri sa dampet patas uli kiligan sa jak ng puso uli ha ni kuri sa patuloy matas damahaw hai ni seng arito suyang bigang kila kali natas ni seng uli kan hamjing kali miming kalaw